Motimore kawadhi nyime en familia mar mosenindo Michael Okoth ma en achiel kuom jogo manowito ngimagi e kinde alam ne ringre Prime Minister machon Raila Odinga okwayo jopiny kod jotelo mane osingo konyogi e ik mar wuodgi mondo mi ochop singo. Patrick Okumu ma en owadgi mosenindo Michael owacho ni familia margi yudo pek e tayo chenro mag choko omenda manyalo konyogi tero ringre wuodgi dala. Ringre Michael Okoth ma jahigni 23 osebede kar kano ringre ma City Mortuary kuom thuolo mar wige 2 ka familia no ywak ni gionge kod nyalo kata kama ginyalo goyo lwetgi kendo joma nosingo konyogi koting'o gavana machon ma Nairobi Mike Sonko mondo mi kik ring-gi. Babu, ile siku tulimpata kuna watu walijitokeza watatusaidia kwa hiyo matanga, kwa hiyo mziba. Bwana Mike Sonko nashukuru sana kuja akasimamia postmortem pale akiongea kwenye media. Watu wote wa Kenya wote waliona, akatuahidi kwamba atasimama na sisi. Tukijaribu kusanya matanga, watu wanaona kuna viale viongozi walishachukua hii matanga. MP wa Kibera Bwana Peter Orero, nakushukuru sana sababu ulichukua hii maneno ukasema hata kama watoto wanafanya mtihani ukutoe gari ifikishe mwili nyumbani. Gari ulitoa mheshimiwa, na kuomba hiyo gari utuwekee mafuta. Wale walitoa promises yao watasaidia huyo matanga ya huyo kijana. Hatujafika kiwango ya kufanya hiyo matanga ifike nyumbani. Sasa nilikuwa naomba popote muko, tafadhali mtoe ile kitu mko nayo tusaidie kijana. We need your support and we are saying thank you for if you have already contributed and if you have already pledged and you have not released your pledge, kindly please just release because it has been a difficult moment to us as a family.